Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel Muhankam Suwi-Suwi News Yakan Basilan TV. Telumpuruk pito bangsa TV amban bida-bida munisipal dalam lahat Basilan kelaletan si Maynila dan bulan netegel dan si Port Bonifacio. Ngagad-ngagad basa bang sumian siya inin niya panutan de para tapole hap Basilan. Abisita niyo nung ba pong tinaita bi Coast Guard ko ni Sir J. Elling. Sampai terpilih, pengennya leader terpilih, tiba di setan kiri mana sebelum bekas Barat, di barat makin ada tidak tahu. balik ini nen, naik ke atas pi, balik ku ini nen, naik ke atas pi, kalagian nen ini sepeda pi, ini kemon, kalagian sepeda ini pi, oh, kalagian sepeda ini kemon. Notice of coordination. Sige, hindi na magtutusin lagi problema yung manggi kato. Kadari kita sero. Kadari kita sero. And ubos sinampang kam ha sa Buanga. Then binoko sa Bela tek kali sa Bela rinapites kami et. Kapites ubos na mek kinatek ka municipal wing Indokam. Indokam na municipal wing ba pinatalay kay kami si municipal may kiloran kilay atau lain ni kasi barangay rin. So ngayon gilian do kalagayan. So subay na may ibig mo na subay magtulak yan. Sige. Ano dyan masalan? Tilaw-tilaw ining ini kahalan mi ayan bang sa ingin penteg gelande malaihin. Akaren dambulan ni Slavi lay si Port Bonifacio sa ta pinalinda ni sabsi hap tagig covered court. Piambahangin sa palabay pinalinda ni sabsi hap bang covered court. Tatilaw ako si J. Elling Ansini bang sa ingin kahalan may kakatasan di atawakan ini sulat din supaya sa tapole hap Basilan. Ini gana problema ni bang kasulatan din atawakan ke atas din. DSWD ni basa masagotin atawakan mengurungan siyahin. So alhamdulillah inagad din ko itu bang sa ingge katabangan may government amban lahat Basilan. Bakas na inin mag-coordinate Sir J. Elling duk may kahapan Basilan group dalam lahat Basilan. Supaya tahati may kanakuraanten. Alhamdulillah ko itu magpikilan ni sebang sa ingge inin tapole may bang sate makeletan iyan. Sambat Sir J. Elling si akon sini kaproblemahan nen may mga kanak diki-diki makatuhut makeletan iyan. Pagi kasi ase manamal kahalanin. Aw inihadya bang maniasin nen mamangganain. Mas magtamba manamba ni kasigpitanin. Maknanin dumin hadya masuk sa pagpulein iyan ni dalam Sabah atau kan dalam KL. Maknanin si lahat Malaysia, bisan dalam lahat Pilipinas mismo, suseru pamulian maknanin kasigpitan si panuhutan. Murah-murahan bang pain may problema inin taon tulmura supaya gay magkasigpitan may bangsate aman lahat Basilanin. Demikianing kahapan tahinang dalam Albarca Municipality, ni Barangay Linuan, Ginanta, Danapa, Dukmakalang, magdambua si Barangay Linuan. Magurong tatabangan si may kamakanakan ni anak ilu atau kan gana ni sa isamane. Paiman tabi ko dalam pata pinagwata inin. Magsukol si may barangay ko ni Barangay Linuan, Makalang, Ginanta, Danapa si pagpikilan bi. Yene janan tahinang may pakaradyaan yan. Murah-murahan bang pay pinagbarakat pinambarid jikibin no Allah subhanahu wa ta'ala. Labihan panghinang bi may kahapan yan. Demikianin ang ba iskulan hadya dalam lahat Isabela City takilalewe itabi. Pwene iskulan Basilan State College. Pwede ito song tahinang na university dalam lahat Basilan. Murah-murahan si katelo na reading ko ito masi-masi pe kapas. Murah-murahan bang pain katambahan kahapan dalam lahat Basilanin niya university itu dalam lahat Magsugol si pamayambi balita TV si Elawinin murah-murahan bang pain magtamba manamba kahapan dalam lahat Basilanin do pagtabang-tabang si kahapanin. Bangga ka matapag-follow si Facebook page ti mag-follow ka supaya kam kita amban bang niya balita TV baaho. Dug bangga kam tapag-subscribe sa dalam YouTube channel TV, pikam hap YouTube piyahong bilay news yakan Basilan TV-hin serta mag-subscribe kami ulu dia video luru. Supaya kam update sina ini balita TV dalam lahat Basilan. Murah-murahan magkasakit pabalik ko na salamin si Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.